District Press Club of Karbi Anglong lapen hampang song at tupen chirap chitusi di purong supi kebang terasai kede. Keronia long ayuring tang rakpen truck kachingkoy long amat bangin ya pran kedam. Kardom Mid Express along penili thare chisong teron non bir tang ton pen RJ time. District Press Club of Karbi Anglong atumpen ke patur pipon along hampang song atum chirap chitudun si Dipu town ke pangthira sai kedeng padopon abirta Kat News channel along birta nangle. Labang so chiklo angbong hiti rui aprang pen Dipu rong supi kasaur tek tigajok mati jong ni pai trainer cap arni ada porpai trok aporpen District Press Club of Karbi Anglong atumpen kachepatir pipon along hampang song KSYC LYDC KYO ULDC KSYA UKSA lapen KEWJF atum chirap chitodun pen Dipu rong supi ahiti ang kang kepang tirasai kedeng padupon. Pinpur me Dipu Town Committee achokomar atum achiklo John Wang abainong kelong leajok Dipu rong supiang kang kepang terasai kangton non an hiti rui sosi pleng tanglo la sojok Dipu rong supia hitiang kang kepang ter Japan District Press Club of Karbi Anglong atum pen matha par sik ponsi kepang terasai kedeng pon padulo lapen labang so sai long Karbi Anglong hampang asong atumahin penta chirap chitudun si misen pen sai ding ponlo amparta labang so sai long Karbi Anglong Autonomous Council roton teronta chitong dunsi kewang japor koson si sai kedeng pon nang jima laso puthak lamthe jaitikang Press Club Karbi Anglongor torofar pra jitu safai abhijan ayojita korise aro yat আর লগতে ইয়াতে বিভিন্ন সোশিয়াল অর্গানাইজেশন আছে KSYC আৰু অন্যান্য KSA আছে আৰু এইটো এই কামটো আজি তেখেতলোকে হাতত লোৱাৰ কাৰণে আজি ডিফুবাসী মানুহে বহুত ৰেহাই পাব কাৰণ আমাৰ টাউন কমিটিৰ সাফাই কৰ্মীসকলে তেখেতলোকৰ কিছুমান ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডৰ কাৰণে তেখেতলোকে আজি দুই এদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো সাফাই অভিযান কামখিনি তেওঁলোকে স্থগিত ৰাখিছে যাৰ দ্বাৰা আজি ডিফু টাউনখন খুবেই পৰিষ্কাৰত নাই আৰু এই সংগঠনটোৱে তেখেতলোকে অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি আজি ডিফু টাউনখন চাফা হোৱাৰ গৈ আছে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই যে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাইকটো উঠাই দিবৰ কাৰণে মই এপিল কৰিছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে উঠাই নলয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ ডিফুত বা কাৰ্বি আংলঙত বহুতো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে অন্যান্য অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনে অলপ আগবাঢ়ি আহি প্ৰত্যেক দিনা যদি অলপ তেওঁলোকৰ নিজৰ শ্ৰম দি ডিফু টাউনখন যদি চাফা ৰাখে তেনেহ'লে এটা পৰিষ্কাৰ বাতাবৰণ থাকিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ গতিকে মই সমূহ ৰাইজলৈ নিবেদন কৰিছোঁ মই এপিল কৰিছোঁ যে আৰু স্পেচিয়েলি মই দোকানীসকলক ব্যৱসায়ীসকলক মই এপিল কৰিছোঁ এনেকুৱা দিনত তেওঁলোকে যেন টাউনখন চাফা ৰাখিব লাগে আৰু তেওঁলোকে যেন বেছি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ৱেষ্ট প্ৰডাক্টছ আছে তেওঁলোকৰ দোকানৰ আগত বেছিকৈ নেপেলাই কিমান কম হেৰিত লেতেৰা নকৰাকৈ যেনে আমি টাউনখন চাফা ৰাখিব পাৰোঁ সকলোৰে আমাৰ দায়িত্ব আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ দায়িত্ব আছে আমি সচেতন নাগৰিকসকল আছে আৰু অন্যান্য যিবিলাক ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা অন্যান্য অৰ্গেনাইজেশ্যন সকলোৰে দায়িত্ব আছে আমি ডিফু টাউনখন সদায় চাফা ৰাখিবৰ কাৰণে গতিকে মই আজি আয়োজিত কৰা প্ৰেছ ক্লাব আৰু অন্যান্য যিখিনি KSA KYC তেখেত সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে
Keroni Police Station ke parlo angkang mati jong ni pai kretrok sianing ve por pai sirke ba chitima por malom ihuma truck thing piarong ke patong dera jok adi malong amat bangnia pran ke dam pusi kad news apherang ke branding hipet birta nang pale Keroni Police Station ke parlo angkang Keroni Chariali Forest check gate adungalong AS01BC 4656 atrak ahiring tang rakpen e rongat hing pia rongalong ke patong longajok adi malong amat bangnia pran kedam apran kedam joy tumlake truck kate barabang Premlar Bharati lapen inodabang ke Krishna Upadhyaya pusi police atumpen pangthek polo pusi birta nangle Ingkora trokang deng KLE tirikam asai hem hanjang ng solong mati jong ni pai kretrok siar ni ada por pai kresia por malompen KLE tirikam amai lapen ronga saratum angbong bidisure kacethan kachemum padopon labang somai kecharipon hedinat rong pi lapen mai ke phalam the klardak pen Rajendra rong pi pen si lam jai pon lo karbi ronga saratum ajid rong pi Komalakanta be Dilip be Dharmo teron SGB Riso hanse lapen iambarim JC Pathak pen chenglok ongdung ronga saratum chetong dun pen bidi sore chethan chimum padopon pen mailong RD pidun lam kethan RD ke pipon ke kebangji surihini rakrener kep arkoya cheklo ni pai krener kepen inkorai siarni an ningkan esek radamai PKL along ko PPC ronga saratum pen cherap chetu dunang jima la pen keklem ke dam dun nang jima la so pothak chethan chepare seroi pon pado tiri kamamai KLE la pen hanjang ang so karbi ronga saramai atum angbong sonsuri alam chethan chingwai si mesen pen bidi suri chepachoy amai pajut pondo normalam so por pandhi na pharmat birta mington panik sene Biswas Car Zone, used four-wheeler showroom near Harukat Civil Hospital. All types of used cars are available at a very cheap rate. For more details, please contact at 9435 169675 or 9954 835181. Holy Child Academy, Lurulangso, Difukar Bianglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900. Biswas Motors Yamaha, two-wheeler showroom near Hauragat SBI ATM. Full tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955 806 or 9954 833 491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Salahormu Ason Salam Pontanglo
la senang tum arniwang kenang sot kecuason la penthesire alang hitikulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo people thought beer talong wang tulom. Dokmo kami thang sai hemalong matijong ni pai kritrok siarni ada por pai kresia porpen kese bokolia district committee along arpu kachalarmai kangni. Mirjeng Kro, pen kachep hempu pono mailong sukur be pen maike pa alam the kardak pen imithang karbia kai kacherai komji la pen keklem kedam kapang tang japan akimyang hoi pen papleng ponlo. Lebang so mailong alhisar po man pen KSE tiripi kongchun bang mondoling hi chitong dunsi. KSE Bokolia District Committee kimi anghoi along maipu sarkiri rongpar Dunmai pu sukur be chunbang ajoy ing ti gathar atuma phan bang pu ingwai ponlo lapen akaprek ang hoita papleng ponlo amparta kese koson pensi keklem kedam ke pang tang pon nangjima labang so puthak ta kese tiripi akong chunbang mondoling hi pen lamtheta pachini ponsi misen pen mai pachun ponlo Card News Channel apherang ke Robin be Dengaung pen angkelo abirta Bogajan CCI Guest House along matijong ni pai kritrok siarni ada por pai kresia porpen MLA Dr. Numol Mumin pen akimi Bogajan pen nogong kacheleng abas ing pupon tanglo Bas kimi kang pupon long MEC mokot mohonto pen chenglok penang an BJP klembang kithege dingatum chetong dun laso bas ada por pai trogra chitima porpen si Bogajan pen barji pusi MLA Dr. Mumin pen ningje lapen lake alang ni kabor ipen ajok pusi ningje athe kedam tang ningkaning ko rap hopen Bogajan pen nogong ESTC bas cheleng le puta ningje lapen alang li mithang pen bas ticket ing than si chethap dun pen nogong an dam ilo Mid Express berita bang kelapan si Kanton Poniglo lain bom the Card News Channel dumit hak me kurang tu